Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo kifle za viršle i kobasice. Treba će vam 500 g brašna, 120 ml toplog mleka, 120 ml tople vode, 35 g putera, jedna kašika suvog kvasca, kašika šećera, 2 jaja i kašičica soli. Počet ćemo sa brašnom i samo malo sa valjačom napravite na sredini mesta. Zatim dodajte šećer i suvi kvasac. Pa sipajte toplo mleko. Mešajte ovo oko 5 minuta dok se kvasac ne aktivira. Zatim dodajte kašičice soli, toplu vodu i istopljeni puter. Odvojite jedno žumance a belance ostavite za kasnije. Dodajte celo jaje i mesite dok testo ne prestane da se lepi za ruke. Ovako treba da izgleda, glatko i mekano. Namažite činiju uljem, stavite testo i premažite testo uljem. Pokrijte plastičnom folijom i krpom i ostavite na stranu da naraste. Kada se testo udvostruči, pospite radnu površinu brašnom, izvadite testo, premesite ga lagano i podelite na 8 jednakih delova. Svaki deo oblikujte u lopticu pokrijte krpom i ostavite da stoji 10 minuta. Sada počnite da razvlačite testo u širinu od oko 15 cm. Rukama podesite malo ćoškove i uvijajte testo što čvršće možete. Na kraju spojite ivice i onda još malo uvaljajte da postane glatko. Okrenite testo tako da šav bude dole i stavite ga na pleh obložen papirom za pečenje. I sve to ponoviti još 7 puta.
Kada su sve kifle gotove, pokrite ih krpom i ostavite da odmore još 10 minuta. Premažite kifle nežno s onim belancetom što smo stavili na početku. Zagrejte renu na 190 i pecite 15 do 20 minuta dok ne dobiju zlatnu boju. Kifle su gotove. Pogledajte kako su predivne. Mekane su ko duša sa svih strana. A pogledajte iznutra. Isecite po dužini kiflu. Stavite viršlu ili kobasicu. Dodajte senf. I ako volite kečap, ili možete neke druge kombinacije koje vi volite, na primjer sitno isickani kiseli kupus, uživajte. Ovo je pravi američki način kako se služi viršle. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno!